Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Uba pensingan NSM Ubre Deputy Chief Executive Member ka KHADC ulong bakat kum ka section Khatsan jong ka sub section 2 jong ka Khasi Hill Autonomous District Council Social Custom of Village Amendment Act arajar arpulai bayaka riti trekam katkum ka neka section daipan yo ya ka approval na registrar Autonomous District Council Henry ngindang ya syakmat ka approval kan sawan nadin uba pensingan ulong baka jingong jengui ketiki kentin kalong namar banang ne syakmat ngin hab banyat bin pabin batik patik katkum ki kendon ai ha ka baulong baka jingdon ki district court ki high court ladang nyim yat katkum ki kendon ai kam shongnya ke e ka ba ngirai ha ki dor barkor ya kene uba pensingan ulah keren ha ka jingya lang pelai pajba ya ka riti terikam jong dor barkor kharjana menta kesni sejan ka henyo terik no pra arjar arpsau belapen long hasnong umsau soyong blok ha ka jingya don lang kirang bakur kharjana uba PL Thaba acting lingdo hima soyong u presiden ka senjuk kirang bakur ka beri henyo terap sengkemi uba kharpran bat kiwe de ka jingwan ra ka district council kene ka an ha ka baya dei bat ki dor barkur kalong ban syai ha ka baya dei bat ka tingkur ka tekur nda ka baulong baka tingkur ka tekur ka rai baro ka dei bet ha ka dor barkur nda ka baulong ro baka rai ka bakut joka tingkur ka tekur ka dei ka dor barkur kumta uba pensingan loong baka dei ka kamram joka wei pakawei ka dor barkur ban registrar HU registrar jong ka district council katkum ka section khatlai sub section 2A kabakren syai bahab ban register ningkong Shushu loong badon ki bayok lok de ki briu bom de ki kasi omla ban ai ka kur certificate light tang urang bakur bat uta urang bakur ude ubala thong be da ka kur bat bala pen scam da ka district council to kalong ka ikay ka pangisukman ya bag kanigas step yung ka new tarik yung new benai December arjan apusaw hangni hasnong umsaw ada kita nungkap yung kiniki arirang ba nadu presiden yung kasunjuk ki rang bukur ka briw new tap ulo lendo yung ka himaso yung nangta irirang ba yung ka berbarkur kharjana ngapain benar pemerintah kasih ngilap lagi ba ya kan ni ka rite kam jong ka berbarkur kharjana amendment act arjar apply Nanti badan bok ngasrai ka kur kharjana ru tolong ka badan bok dia sementangan kam brief kerja je pi ka e kan ka ain tapai de ber kidor barkur Bersipun ye ki kon sama jong kur kharjana ra pendeng yang ayu niu bokti bala airu kini ka sakan mau na ka benta jonga bersipun ban guys kamba pinang roy pinang par pinang kiu perumpaya akilan bara kumbang alaong ba kasien ke paningkong bangayo bandon bakti oi ka dega ain ka ba ngahi nga hampir stom kan dia kumu deputi siam bapet ya ka ain bakiwe juru ya ka ilaka gani ka sni ka pamenta gani ka sni baginyo ban light ya gani ka riti trekam jong gador barkur kharjana Hakajing shisha katkum ka section khatsan jong ka subsection R jong ka Khasi Hill Autonomous District Council Social Custom of Lineage Amendment Act arjana pulai ya kariti trekam katkum ka neka section dei banyo ya ka approval na u registrar jong ka Khasi Hill Autonomous District Councils kam lei nginang ya syakmat ka approval kan sawan nadin nomor paling ong kumta nangi syakmat ni hapan ya tik patik bin pabin kat kum di kendon ai nomor ka jingdon jong kini ki district court district council court high court Kadangnya bin pabin biang kat kum di kendon ai
ni syakti ba yo ba kam song nia kai ka bangirai hagi dor barkur ka jimut jong ka khasil atrmos district council bagawan ra ya kane ka an bayadai bat ki dor barkur kadon ka daw kumbala kren mentan na ginong kren ba syakmat katingkur bat kate kurru di bansai ni kren sai aga section khatsan subsection F jong kane ka an jongi ka baong bakarai ka bakut ya ka tingkur bat ka tekur kadai ka dorbarkur ka bamut way la barai ka dorbarkur kat kum ka kadan an dakile shano shanoro ki kut bakar kini ko nang ni sakmat kadai ka kamram jong ka way pa ka way ka dorbarkur ban register ya ka kerteng jong ka kur ha u registrar jong ka district council katkum ka section khatlai subsection RA kabakan syai bahap ban register nongkong haga section khatlai subsection RB kinsayo ya ka certificate of recognition na u registrar jong ka district councils kabamut kini bandon ha ka dorbarkur ya ka certificate of registration of recognitions kenang ba kata ka dorbarkur kadai ka dorbarkur bala itu dagaan bala itu dagaan kiwe ki bor lese kini to ya pi tang ya pi kum ka dorbarkur basong an kadi ka kamram yung ka dorbarkur kung makalaong kung ka section khatsan pra ba khatsan R kabapidi bandon ya ka constitution kabapidan mapi snautenat ba ka kur kharjana narusnya arjar khatar dan bangla kilasna ya ka ritri traikam jong dorbarkur bangangit ba arjar khatar hadu arjar arpusal mentah kilabun ki amendment gabungut ki banang pendak banang penbiang ya ki jingtuna tingangit polis namarwa arjar khatar hadu arjar pusal natarai bisna yiru dan simpor kendia katuk ni ban polis namar bah pendek ki nasung tu bakane kalong komplit lase ke biang hagilan barok bat kani ka riti trikam gumbang laong pi hadir balayo ya ka approval na usap registrar na registrar kata kala syong ai kai ka pito kala syong ai mbei ba itu tang mapi wa ka high court ka itu bagadi ka anjong pi wa ki district court ki itu bagadi ka anjong pi kai ka pirai hakatung ka ka an ka syong ya nalor kata kadi ka kamram jong ka dorbarkur banjit ya orang bakur katkum ka section khatsan subsection pra pihak banjit mapi ka dorbarkur uno orang bakur kabuar ka jong orang bakur ka syong mapi ka dorbarkur ban ay ki guidelines ba orang bakur ulah bantrikam kita Bagian kata ka kendon ai boleh orang bakur bantrikam nio ban approve da registrar jong ka district council ka ban approve dan par syong ai sna mapi ya ka board trikam jong orang bakur ha sangi usop registrar unpen scam dan kala syong ai ya hangni isutu ba ni habang ba ka ka batile la ka barit ne ka bakraw kan syong nia Lasi don kiba yo lok iki bomdei ki kasi. Mla ban issue ya ka clan certificate ne ka kur certificate like tang orang bakur. Utar orang bakur uba la thung na ka bakur la penskam na ka disi council. Kasi krishor jong u ka jing soi ju ka shong ai. Bom pagat da kata kalenti
tang sulit syakut la arep namang isusi bah kini ki kendiat sni teng ka kemi ka dekhar upau dekhar tiap mano basain dan bakur itu ada kasih Dibalik iwan rakyat kami minta kalau em nangis sakmat kat bom padgit kador barku di orang baku kat bom pat penskam ka disi council nginom itu jusoi jong kirang baku kabut nginom don syuk ki self style orang baku di bakam don teng kawai ka longying kayo yo uwi orang baku yo ya ka tengah ka bom dei ka kasih usain tang utu buri bakam orang baku kantip da kador barku kantip da orang baku pelun jong kador baku pelun kataru kanum song an nangis sakmat tang urang bakur bagi da kador barkur ubala penskam da kadisi council uta ula bansain ban ayaka certificate kur tang ba ban yo ya ka jinglong itu kung gawin na kijat kasi don kamlo ikato bagi ong tangjay kam dari ka tangjay ya bagi ong ba kap datang hat banda kenya banda krem sta liga jong ka ong kanong ka jingjer jay kajing jarjai kaba ngila ban itu egikat kum ikon don anjong da district councils kata kadau nang ni sakmat bun ki tiba ban bud tik patik kenang ba kan no manra kan no bagi dia bala da kadau bagi dia kajia le sia kajia di kamkur le sia pedeng tikur kadidang kador bar pulun jong kador bar kur kaban rai berkabarai maka kolong final Masuk balik jenuh nama lah itu ia kada kaan. Tangba kadang don sa kawi galenti. Lesa im dahun barai kador barkur. Kinwan sangi hak tribunal ki bagi ong. Ban apil ya kata. Ban tribunal kan sarai pada kasyongnya le am barai kador barkur. Madon teng kamsyongnya apan li hak kedan bahalor. Kata ka di section arko jong kani ka akajumi. Nanti sakmat ya police section ho. Ya police subsection an nembarkat no ka barit ka paragraf nembarkat no kanang bandaya suruh tinang ka kunjungi ka rai pi ka tugas section kata dalit satu ai kudu to ka rai da ka ai mali ka ibu ngiram baru kata haman lagi dingile namar bangim don ka ai da syai ken mau ajar khatsan Rai ka haikut kirang ba snong ki serdar snong ki menteri snong ki sim ki serdar ki maksud banterikan bansil hanau basil ai certificate snong sakem set patok ki kena rumah ajar khatsan ba serdar juga snong wakan usak set patok abusi bapli ba usanya gawe ka kuat ban pensisa ba ka dinong snong akan mau gopol nang siam kilak nut kimi di ba hapo polo namar bom don ka anu kasai ndai sutunat pangilai sa Supreme Court tang mar sistin asin hearing ongga Supreme Court melaban kan namar ka siksitil juga district council kilendo ki serdar dong ki hima dong ki iskim do haradar ke bakilak maki kasyong nang ni sakmat ka anya khmat ban ya henia hayo amat pran klam ain tongit janga mpoi sibo kadang ngai tang sigenten do la protect di interes takadaw nang ni sakmat ki dor barkur kin hapan ban sotho ni sapun kala khasi ya ganeka khasir autonomous district social custom of drainage act amendment act arajar arpusau arpulai kenang babano kin tiplut banom le tamano manuru Numado le atam hal dor barkur habaya song kai ha ko jaga ya tok ya pro section kata iwan atam katakan ya rap sibun na da du pigi non section indon ti unit paper ngasuthu nang ne sakman dor barkur khadena kan unit keleng lese kai ka bor jong utu urang ba jong ka unit kenang pangin suthu ba pinlek kat kum gaji itu ajemi nya persang kat bala na district council banle ki baba hatam ada di persang barit jongi isutnat bagan ida district committee ka pementa deputi siam in chat ilaga berpeja ka amiru nyala banle bun ki ka administration no gador barsnong nyala
admission dong kaseng intention nong ya ala admission dong kaseng samash nong ya ala ke admission dong kidor barkur ala hai pori balengkot ai ngo yu blai hai pori balengkot ngala aban pendep sibon ki ai ke hoi ni sakren hang yang tai tang borobor bisa miso dan bisa renbeng namar balai kami bau so kadau kani galong ka kabuk siar na kam lagi kidor barkur banang ni sakmat nom na asyo ban le mon manu manuru tang kador barkur kapala recognize kador barkur approve ka district council district kam urang bakur belajib ka kador barkur ban apenskan ka district council tang kita kira ban trikam men hagani ngila ben persian ban penjen suru hagaji ngade batka jing ai jai kemai ya gitu ki bayo lok bom dei khasi mensua dau lok uri mansan kharjana dau yo ya gawe ka mo ada khar dau pa ban ai jai hab ai khar mansan pensai upat pensa nam upat hab ai khar nakmat mentang ya wen ni kata nyong bal dau kertong pa mansan dau yo lok ya kada khar daga kur ka menjur ula ban ai jai mansan kamu sukna madan tentang yo ya kimizo dan tentang yo ya kanaga kumnong ya ai khar haba kam deka khar tarau nang ni sakmat ya se kimla lai mo ngim encourage ngim pensure tangba by chance se ngim ala han yang tai iyo tika do barpur hapam to ngin sa ya me bamen jer ka tenda dai tengin ay me project mansan sukna kam project mansan kan pensa nam no pa ne lara email jong mo ikatang sentiu apa aja sentiu sukna ada email ha kita agak banlek nak benta ban ham pensuk ban ham banwen ya gani tin khar ya ai khar nak ba do milai tamton jike idon khabi bungam bi khat nak wi kamu pada bapi warna ki khar nega jing tin khasi ke jongi dan dai nang ni apan puluh khia to nganong prinsipul aku sang aja khat ar kelala ban Aishna ya gani ti dreitam ban ngai sugar pat yang orang bakur borong ru charman dengan gaji ngalang lese ban tho shwaning tong way ya ka application show stop register ban in itu no ya ka kur kha ga jana kum ka way ka kur apo kasir nangta usap register unsa issue ya ka certificate of registration of recognition nangta sapha ya ka list dongki nongkit kam ha usul register nangta unsa approve ya ka tuga prescribe ya ka list dongki nongkit kam pa sa kaneka riti treikam kenang ban yo ban penbena pa iba baga district council kala menjur ya ka riti treikam dongka khur khandina kata ku ba songai tapi kita di step kala songai dia menta nilai dia kayak sakmat kesa nang penbud dagan ti kepada mo dagan ti kepada hadir dum ni tanggal aku pilih ke hari di lupa itu